Wakajiria gwogendo gisasula. Cupid. Mujane mwefumba fumba mumuma. In fact ako zina ni oma. Genda mu rehab nja gisasula jaba kuma nyoko inacho solo sasula kwe. Genda kuba kunze. Kuma nyoko bujingo watasasula biru yangu ya rehab. Nema kula kasula gisasula. Olala mitwala atano chikulemo sindi kina kabaza. Oyagala mwere gana kuma nyoko. Sasha mpraito ni joga neka wita sasula rehab na Mazikwe kumanyoko waka forume tu Fafu kumanyoko Genda mu rehab Oya mujeko Kale kawita sintwala mu rehab In fact desende zaso kosondo genda mu rehab rape ze ya sonda Kumanyoko te waliko muzina gote wabimanya Kawita siya sonda watembo kogera Gwe forumbe wambula kumanyoko Genda mu rehab Yama sikumanyoko kwa bazembeza we ewe mbera yala nkubira joba nyoba nkubira kawita samani kwa sasha sikubira gwe waka forumbe tu ofewe kumanyoko ndi mwana wecha na mkaka ndi we masaka atenku atampola yakulo gagwe mazi ole metwa kwero gangolo ganze yama zigendo umulemi nende go and rest in peace yolo somoja Netugenda kukiriza mudogo wano. Nesikano bera wa pastor lwacho yogera okugaba. Ogana ebyo bikaze ebikulu bya bizinane oma kati owuli oyagala omogenda mugana omwete gali wali entebe nkulagirire. Oga ku oilo ko mwentebe ogenda wali eri omwebakeko kumanyoko kati owuli oze wano kunnumbira ku gundi yakabata kuba wanswamye mbo bantadde kumanyoko.